267，早上几点送孩子到幼儿园？早上8点以前。268，有没有校车？有，也可以家长自己来接送。269，学费一学期多少钱？一学期10万卢郎。270，一个班有几位老师？有2位老师。271，孩子一般几岁上幼儿园？4岁。272，一个班大概有多少孩子？大概有20个孩子吧。273，我能先参观一下吗？可以的，请进。267，早上几点送孩子到幼儿园？早上8点以前。268，有没有校车？有，也可以家长自己来接送。269，学费一学期多少钱？一学期10万卢郎。270，一个班有几位老师？有2位老师。271，孩子一般几岁上幼儿园？4岁。272，一个班大概有多少孩子？大概有20个孩子吧。273，我能先参观一下吗？可以的，请进。39 ikiburamwaka. Ni ryari nagombye gutwara abana ku ishuri ry'ikiburamwaka buri gitondo? Babageza ku ishuri mbere ya saa sita. Ese hari imodoka itwara abanyeshuri? Yego, ariko ababyeyi nabo bashobora kuza kubafata. Amafaranga y'ishuri ni angahe ku gihembwe? Ni amafaranga 1,100 ku gihembwe. Ishuri riba ririmo abarimu bangahe? Haba harimo abarimu 2. Ubusanzwe abana batangira mu ishuri ry'incuke ku myaka ingahe? Imyaka 4. Ishuri riba ririmo abana bangahe? Riba ririmo hafi abana 20. Nshobora kubanza kurisura? Yego, nimwinjire.